Kua tīmata te hīkoia tētahi kai pūtai ao ki te kimi i te whakakitenga mīharo tuawaru o te ao. Ara a tarata me o tū kapurangi ki te moana o roto mahana i te rohe o te arawa. Kua whakai te iwi mana whenua o tū haurangi me te uepu o ngā moana o te arawa ki ngā mahiranga hau. Ko tahi rau rua te kau mā whātau kua pahure mai te pahu nui o te maunga o Tarawera. He ai ki tēnei kai pūtai ao kei raro pea i ngā wai marino a roto mahana, ngā toenga mai o tū kapurangi me tarata e pō tere tere ana. Ko te pūtaki o ngā mahiranga hau, he ruku haere i te moana ki te whakamana i ana whakapai. What we want to do is we want to really see what happens to a geothermal system when it was above land and then all of a sudden it's become underneath a body of water. Kua whakai atu haurangi me te uepu o ngā moana o te arawa, kia tirohia e tēnei kai pūtai ao te papa o te roto. Ai, pai, kia mōhio tātou kei hea ngā taonga nei e takatoan. Me kei raro i te wai, ka pai ki te mōhio. Tai mai ai te hā kerekere kia kite i o tū kapurangi me tarata, koinei te whakakitenga mīharo tuawaru o te ao. Ka re taia tātou te whakahoki mai ngā taonga ki runga i te wai. Engari, he mihi ana ki te kaupapa i ngā whakaaro ngā rangatira. Kia re mai ki te awhi i a tūhaurangi. I mua atu o te pahūtanga o Tarawera e rua ngā moana ko roto mahana me roto makariri. I te taha uru o roto mahana a o tū kapurangi i te taha raki ko tarata. Ka pahū te maunga, ka kotahi atu te kaha o te rangi toto ki te pā o waingongongo me o tū kapurangi. Although the terraces themselves are likely to be in multiple of pieces, but we think the geothermal system is probably still going, so that's what we want to try and discover during the course of the survey. Ko te whakaaro o ngā kai pūtai ao nā tēnei pukerai i ora ai pea e tehi wāhanga o tarata, i nei kei te pēnei te whakatakotoranga o te whenua i tēnei rā. He ua te kite, kāri te pēnei te whakatakotoranga o tēnei takiwa i mua atu o te pahūtanga o Tarawera. Kāre he wai i konei i auara, he whenua katoa tēnei, kei te pito o te koutura ko tarata. Engari i nei mā te mahitahi o ngā kai pūtai ao no Aotearoa me Amerika, ka taia e tātou te tiro ki ngā tini rere kētanga i ngā tau ko tahirau rua te kau māwhā. Ai te kāna ki te kōrerutia. Engari mate hunga raki rakatai e puta mai, ke mōhio rātou, ane ngā kōrero mō ngā taonga o tū kapuarangi me te tarata ne. Our association with the iwi has been fantastic. I mean, they're very helpful, they seem to be very, very progressive, and with a real desire to both know what really happened back in 1886. Hei te marama o kohi tātea hoki mai ai ngā kai pūtai ao me o rātou hoa no Amerika ki te tuku i a rātou hangarau pāororo ki te tākere o te moana o roto mahana. Roihana Nuri, Te Karere.